Ikut lomba yang keberapa nih, Ashraf? Satu. Oh, baru pertama ikut ya? Oke. Saya pikir sebelumnya sudah pernah ikut ya. Belum ya? Sudah lama mondok? Setahun. Sudah 1 tahun ya. Sudah lebih dari 1 juz dong hafalannya ya. Oke, perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Baik. Peserta kita kedua, anak kita Ashraf ya. Ashraf dari Lebutar, cuman dia mondok di pesantren Lebutar Pak Ustadz ya. Iya. Ya, ini pertama ikut ya. Ya, mudah-mudahan ke depan sukses ya. Siap? Anda milih soal juz 1 nak ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Wattaqu ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Alhamdulillah ya, soal pertama selesai. Soal kedua dengan baik-baik. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Alhamdulillah ya, 2 soal dah dilewati. Soal terakhir, soal ketiga, fokus. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah ya, 3 soal sudah selesai ya. Bagaimana komentarnya dari Dewan Juri, Pak Ustadz Yuni Maha? Baik, alhamdulillah. Ada 2 kali bel ya. 2 kali bel terakhir di Rabbana wa ba'ats bihim ya. Seharusnya Rabbana wa ba'ats bihim, tadi dibaca yang lain. Perlu hafalan dituakan pada ayat yang sama, yang mirip ya. Rabbana wa ja'alna muslimaini laka Rabbana wa ba'ats bihim. Jadi diurutkan dia ya. Diurutkan dia supaya nanti hafalannya bisa tua ya, tajam lagi hafalannya. Kemudian ada catatan Ustadz juga di sini tajwidnya. Tadi waktu waqaf, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Wakafkan tadi taqabbal minna. Minna na-nya tidak sampai 2 harokat tadi dibaca ya. Seharusnya dia sampai 2 harokat ya. Tadi tidak panjang dibaca ya. Kemudian ada satu lagi catatan Ustaz, yaitu atamuruna an-nasa bil birri. Seharusnya dibaca tipis, bil birri, tadi dibaca tebal ya. Tadi dibaca tebal. Coba nanti pelajari lagi. Ra baris bawah bertasydid, bil birri ya. Nanti coba belajar lagi supaya lebih bagus lagi ya. Baik, demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya Pak Ustadz Raffi Munir. Ya, terima kasih ya, kepada anak kami Ashraf sudah tampil kali yang pertama ini. Ya, dia ini ya sudah hafal, cuman harus dituakan ya. Karena ada yang memang mirip-mirip dia ya. Nah, mirip itu harus kita petakan dia. Malah yang bel pertama tadi itu ya Bani Israel kan. Ini ya Bani Israel pun ada berapa tempat di dalam apa itu kan. Jadi yang apa tadi kena bel. Kemudian Rabbana wa ba'ats, Rabbana wa ja'al kan, itu lagi terkena juga lagi dia. Seperti kata saya ini tadi, dipetakan dia. Nah,
Kemudian iramanya sudah oke, kalau bisa ditingkatkan sedikit lagi kan. Kita tingkatkan supaya lebih menggigit dia kan. Pada dasarnya sudah dapat itu, terutama di pukulan-pukulannya. Jadi kan ini kan semua kan agak datar. Umpamanya waman azlamu mimman, sekali-kali boleh. Ya, ada sekali-kali dia dimunculkan itu. Jadi biar enak dia kan. Baik, terima kasih. Ya baik, terima kasih Dewan Juri ya yang sudah memberikan komentar atas penampilan dari Ananda Ashraf Hibrizi ya dari Mu'jizatul Quran.